love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Welcome to Upa Trip bro. Balik lagi dengan saya Upa. Kali ini saya berada di kapal pesiar. Dan sekarang saya lagi berendam ini di jacuzzi. Tempatnya itu bagus bro, keren, mewah. Karena hari ini nggak ada tamu karena kasus virus corona di seluruh dunia. Jadi kapalnya nggak ada tamu bro. Jadi semua karyawan bisa mengakses semua fasilitas yang ada di kapal pesiar. Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbicara di dalam air. Gimana sih rasanya berbicara di dalam air? Pasti teman-teman penasaran ya. Oke, sebelum saya mencobanya, jangan lupa subscribe dulu channel saya Upa Trips dan aktifin loncengnya untuk mengetahui video-video kegokilan dari Upa Trips. Oke, jangan lupa ya, gratis kok, nggak bayar ya. Dukung channel saya ya. Oke, saya akan mulai ya. Mulai berbicara di dalam air. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Ternyata seru juga bro. Hampir napas saya habis ini. Aduh, bernapas dulu. Hampir habis ini napas saya ini. Aduh. Oke, ternyata gitu bro, berbicara di dalam air susah, nggak ada suaranya. Oke, itu saja video kali ini. Pesan untuk video kali ini adalah jangan lupa enjoy your life ya, karena waktu itu nggak akan datang kembali bro. Dan jaga kebersihan, oke? Biar terbebas dari virus corona, oke? Jangan lupa wash your hand 20 seconds with warm water. Don't forget with soap, oke? But do it properly ya. Don't joking, don't too much joke. Because this is a seriously big problem in the world. Oke bro, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Subscribe dan on your notification for next video so you know my crazy video. Okay, see you next video. Okay, bye bye.